Meghalaya State Rural Livelihood Society jong ke umling CNRD Block mentakasngi ke hendru terik urumpang arjar arpau kala penlong ya ke jingrakhe ya ke Women's Day arjar arpau hadu ya Auditorium Hall ha ke senong diwan. Kane ke jingrakhe ya ke nekasngi bekerpang jong gilong kemi ha ke nekasngi kalong ru ke jing penkan mau ya ke jinglong bekerpang jong ajaj benru khasi kaba ke kinte khasi kedang bat ya ke jing ajaj bat ke jing yo pateng ya ke jing don jing em jong ke ying. Ha ke nekasngi ya kene ke jing kendu la penlong hapo ke lam lenti village organization ha diwan hapo ke jing lam jong usamla ban prangs im u belong u cluster coordinator jong ke umling CNRD Block Hariboh District. Nakaliang jong ne usamla ula penpau ya jing kemen bat ke jing kermen ban la ban rat ding khong no ya ke jing duk namar ke jing simkhia jong gilong kemi kibana po ke nega than kiba kentup ya ke raj nong tulu bat ke raj mathan ban mi sakmat bat ban ya thau gi kenhun ban irap kaliang iwe ya iwe pat lengba ke jing kersan jong kupa ke ying jongki. Usamla ban prang ulai thuru bakiladon hadu khatnyo tiligi village organization hapo kini ki artiligi raj gi bekentup ya raj nong tulu bat ka raj mathan. Ha ka negasi lapan sengotanat dagi drama lengkot ki jingrwai ki jingshat na ki longkmi na ki village organization baper. Layadon ha ka negasi na du MLA ka than uba Meral Bons im i Madam RB Lengwa ibadi officer na ka district sericulture urang ba sinong bat secretary sinong jong ka sinong diwan ikong Mumtat Suphai ibadai chairman jong ka Lamlanti village organization ha diwan uba SD matong ulongsan ka ranyong tlu bat bun phengut kilong kemi kibadai kidkhot jong ka village organization baper kibana ka negathan. Orang syukwa ini pun kerana tinggal kembali bagaimana si bangpang jengilong bi. Te balik itu pun rakyat kita si bangpang jengilong bi. Kalau yang kami kerana ada, yang banyak lembah ekspres ini, kei bangi bangirap hagi senang kita hagi disem, bagai kita kamran jengilong bi. Bagilah kita bagi perform. Jadi nak kadang-kadang bagi kuat ini bagi ibu pasti ke bangpang kita mesti. Ijong nak puas ke puas beliau. Ni tu dikasih dan dikirim jadi beliau Ijong bau. Usundang dengan bau di kuih coba. Kita ini long susu saya. Hendak pergi long mi ni di long mi kita long nikmat tapi no long ni. Hak apa? Maki kita tip kama ke baca ni ke juntunah ni ke juntun kamu ni bawa. Jadi maki nak terkadang ibu iki representative dari long nikmat nak ni. Tiada terkadang baru hamne ingong bari kita bangunne ni bukan baru hak iwan ni bagi nora kita ka jemput jong kata kolektif leadership baru ini hamne kelong mi fidei kelong elam pada upau di jong yang mampi di kelong elam jong yi nama mampi betip ke betuna ni sem bagi mampi bagi kai kun mampi betip kumno ban kapol school kun untata bagi semua kemen bahaga diki juk ke jami ke pemerintah ke babun ki SCG ki lanang ni na ke bentah ke jing temu hi kalong bat kersan na lade bat habangi kenmau ya ka phang jong ki lok kemi abangai syong hangne habangi pe ye fi kidan ki bala sat karta ki bala long ki mei nyok jom hi ro ni ki bala men ma be ki badang pedang ngertar kidan ni ki badang dan klan ya kidan ni ki badang samlar kidan ni ki belawan lagi senang per nadu na apa pe tidur jong pian ni itu kat to kan ni na rom jeri na pom jeri dan nang ne na diwan nam dan nong tlu dan kasi lampat dur manipur nang ta kumkon maulong lakar maulong kedeng patau sekian ini le yelo mau fru komkrok kan itu sedang komplek ru anam sui genre isokumen sebut yang ngala yang fi banyawan ada di sini nagalian jong ba aban frangsiem abai fun yang
Abai pentip iwan ini tentu yang mengenai program kaba terbang kaba nakalian jong ki kuat perlong ban pedon borong yang kilong kemi. Berkene ke seniru kumala maksudku nakalian jong nakalian State Rural Livelihood Society kaba umling blok ada bagi temu kaba kerbang. Bat kami ke program pada kesini kolong ban pedon borong yang kilong kemi. Mar baka International Women's Day kamu baka kasgi jong kilong kemi hasit lum ke perteng. Laju rakhe ada Patrick yang march dan mar bangat suble pembalalan mat meneh la pelong nang taksi. Jadi nak kata kadau bagi yo bani kenduk dak sini ban pendon borong yepi lembaga bani program. Ba bagi kenau yo long kemi ke pen kenau iki kentin jong ukpa jong ga jai pendri bejengi rumah temakan ni. Agapor kaba Shwa baniyo everything like itu udang syong apa untuk ashram ke jemu apa Gujarat bat kidon kinong thok kot kubor kiba lek bani kendu yo Mahatma Gandhi bat kikliyo kai gadau kaba pelong ya me pelong krau bat ni ni ba jubab kaba bet bat kaba nadu ko mensir jong Mahatma Gandhi ke long ba kajing long krau ke jong ga long naga dau jong long kemi kabalong kemi ke jong ga kabasyong ha ying senja ban set ban tiu ban penhe ban pensan yang adu bangadang ret adu bangada he kata ke borong ya kalong kemi bat na pedeng jong pi hang ne ru ko molong benne idon girta ban he kilong gi bala long idon gi bala long mei idon gi bala long kemi idon gi bala samla ban tak ke borong ke jingero kalong yang pi habang i ya ki kam ki bagu ki long kemi fitri ha ki snong ni thau long bang SAG repair but come down ni i mentai de jing teli ke jong ni bat ka bi chana mentai ka long ba ni ya teli ha po ka BO long bang SAG repair da ka ni klet ya baro ki jing snong riu ki dau simet ki dau yin do sep bat mentai kita kalau gabi tenan, abang ini yang SAG via teli, di pelong ya di village organisation, la pelong kenang ini, banyo engineer repair lagi yang sorkar. Nagalian itu sorkar kan memai engineer lada, kimi yang di sistem bagi jeng minat itu. Nah pedang yang pinang ni kita ki SAG ki badan lagi jauh di society. Lagi yo jengarap yang dijual deki lak jengarap lembal sorkar. Bagi sokemen bagi SAG jumi yang jadi hidup filong di bateri stop lak tangkat do kan ni. Ngasyam dalam dia di dalam SAG kiba wan bani kendu ban jengarap deki pat le ye kan dia. Namun bonong banget ngau filong kuda deki playa cakma. Idon dia belum bitaru kiba 1 week but 1 nation kimle dengan thai itu ibat ibata kiba nalade kimpat le ye ibat kilan kwa jengarap kamtam ngi kita khidmat kinwat balik kenduk lain kamtam jengarap skip repair maju kali iki mau ke ikhlale ke ikhla persang ke ikhla tenshow ke ikam di bab latre ke ngimpat sedang ni Nidang sufom ya kena SAG dan sitiau tak kadang dengan pancing Arab ni. De kumputer dan mereka ke bangamun ban ong hang ni kalau ba perhap sedang suana lede banian meja berkejap. Bat kumbagi i menta nagalian jom ka NRLM bagi wan ban pelong ya da VO kadon ke tu ke fon ga bagi ai ni tip khamba ka pio ka ba aidu na kumta ban klan dia ka SAG ya VO itu ping baru SAG berang kaki ya. Pada tujuh ke pon nak yo sa itu di revolving fund berputar tetap. Dipakai seherap ya ping kenang nak kerjaan nalade dia lagi. Dia kalau kita berpoksan bapin long ki bayar teli bapin bet. Batu sim bagade kasni ke bala kenau kerpang ya ping ka International Women's Day ke kasni ke kerpang ya kilong kami. Ba kan long ke Syam kapan Syam lagi jimut kijing berkat kijing di
bapin tri hok ya kam bapin pendan kam hok ya ki jingerat ki scheme ki fund ki financial assistance ki bapin yo to pendan kam hok ya ka marbangam baratin bono sisin ba nagalian ka jo ki pendan kam hok ya ka ngam baratin bono ba pinang yo na ko po sa po ya ki ni jingerat di nomor kata kumki long kemi angni ya ki kam ki ba pher ki ba pi tri ngikit bok riang ingin pun na pedeng yong hi nang ne kidon hi nong thanjan tong long wai na kret kum no ban support ban kersan ya ki nong thanjan ya do nong ri knyang thir ksai ai rong than bat kum ta te ni ji don rekat na ko Singapore na kalian jong ngaku nong ni kman na kalian ka department jong agriculture bat han lum lu hi ju ya selok na ko Singapore kumno pun warai ke jingarap ia ke nong thanjan hendre abang idan mentah hukum gani ke lumpung kaji kendo na ke mentah jom ki lom kemi ki jom lembaga VO ki jingarap ko bidam la ande ko ki tung sing ne pi ri snyang ne pi ri jingri ne pi tung jur ne kano no ka pila ne ngamut ban ong ba ngin ya lek di parok sa kam thanjan kum le dan kam be ki di kam ndai ka kam thanjan ka long ka wei na ki kam ki bagi long kemi ki lala ban kersan lagi jom kilong ni kilong sem ko ni gidong ko than gi jom ni ban ngamar tim ban ong ba kanam ban ko borom jom ka dong ko than gi jom ni hakeleng jom ka jela hakeleng jom ka ri ki lai keren ni so sorong ni ka ne ban ka borom ko long sefi kilong kemi namar bahabang ilek hagi meeting beper ni ji haman lagi jaka kajing ai subha na ka banta ki kongsan na benda ki bahe bahan di buan kadai bi lembaga jangan dia mukok kong tipna jangan dia tu balik tu saya pentawa ki lembaga bat hagi babun ki jaka ni ki dei lembaga ki jangan dia usai dia buat than lagi ni than nari boy ni kamtam berpenmi berkalung burung ngasngau ban ai kajingero ya baro kilong kemi apa kan ni katong than ni ki ba la tristo ban penek pensa ya kani ka jing nang ka jing tip ya kani ka sap ka bo bleu ai tempang ini nandu di menor ban hadu mentang bagi nang lawan benek ya ka berkumju ru berkentu e kui di jai kam ki kam ri jing ri ki kam thung jing thung bat kui di ki kam ki pirang la ban le kam than jing than ru kumju no si bat na kui ki ba ni la ban than ngeli im dai kelas nang mi ki long kemi society ki group ki ba kidan ki simen kidan society ki wala persyang ban pen pau ile de lembaga ki nang ki ban than ban wet ban ban thir lembaga usik ban sunai ki jing bu bi tena ani jing bu tiar ban ta ta kidan sibun kilat te song jing bu sitong ko jungi so ban kentu ki long kemi kalau ki so tena ban i ki tri sitong ko jungi ban ini scam balamba juga di kejengkeran he jungi ya International Women's Day pada segi ban pendon borom ini to prinsip ini ke kabu bagi nak penjanai susu ya kikam kiba pila jitre na por support kan sim sibun ke por ke jumpi boleh sibun di sa skor ke jumpi boleh don kan ke bagi nang la ban tristong na por bikin bok ke riang ya baro KBO ke don ada lega dong bak than ke jumpi ikit bok yang ni ban Francine kum sisi jupi banang la ban yalam ban aijimut ban advice yepi ban penilenti yepi ban ini scam ban agalian jupi rupin ai ke jing trilang bat kinong yalam ke jupi napo ke blok ke bujuan na ko support na di RDA berkumju ru na di department beper bat do kunai kendong ye singkai ke bilayo na try bilayo singkai na tadi bookkeeping leo bookkeeping ni la jo ki jingkai ko bun video ban mungkin go jing ken ki jing ki jing set ki rai ki ni tai de bar tele kenai gitu namar sisin bagi tri hok ka sarkar ki ni department ki jing rap per kin ai be marka syong hangi la dang tri hok ka kam ngin dang yo la da ngin tri hok ka kam ka stong video jing senia dan mar kata kum dilong kemi kanang ya seprang ban ni scam bagi Kristo menjadi kenang lawan kiu ban kersan dalam joki long yeng kilom sen lebih saya sin cuma bancok ai kuble yepi kasni kerbang joki long kemi asyik lu kepertai apa sub ke kemen yepi baro kuble don kat kulis bud
Malaysia jauh.